Kimwanyane kana tunena nisivata wao iti museo na wao iti usumuseo kwa tampini wa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic ni kliniki ile kitongo cha kwa iti museo na maitama itumia ndawa cia miti jina ni Rafiki na ndakitali azia kana munana munene wa muo ni ndakitali twinake mwe kwa imwe wa studio sito ni va mutongo TV ethia itunengeleje ndambuka ciake atuvange na witi wake undu uvangite mithenya kana tunengeleje pamwe na kembeni mawo ala wita na ende no kwithe tutabia mauso ala membeni wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic nyeni rasal chabeti ombwe na okethiana na udhocha watinda ata natinda nesa na kwa natinda nesa karibu sana mbeni wa mutongo TV. Thank you. Na mboke de museisia tuambie nina ukethia museisia mutongo TV na kuthocha kilinguni cha mbenyani wa umuthi na kwa masito makoni to Dr. Mwithia kuma hospitalini wa Rafiki Herbal Clinic na nino tanu kukomana ingi kilinguni. Usio wa Rafiki Herbal Clinic ni mwingi nukwethia tutavia kwa nini mtu achague Rafiki na si clinic nyingine na ende tena namba kuthiba sana namba yake oisi uko na sibetela bo ithio wa kio chaku nisio namba yake otono mukuni ukatumwanya nake ukamukulia maukulio ukabuka appointment ukamukulia na mautao noti monza ile imwe noti kenda noti namba ni 0722 100 na 900 kana noti monza nyanya inya ile itano na mbelenge ya WhatsApp utona kwetie pin kana ukatuma mokulio na yone noti monza imwe noti kenda noti nyanya na mbesi ni 0710990088 na nambesi siombe no isiuko na sibitela bawithe wakio chaku wamina kuikona sikonenge buswenene ya kutumanya na Dr. Mwithia twambia na bauva usio wa Rafiki Herbal Clinic niki tosa kwa clinic cha Rafiki na chikinge wisa kwa Rafiki Herbal Clinic kwa manakana wathika hospitali ni wina wekeku na wito misingi ni angai na kila kingi twina foundation cia ithini kana kliniki tu nikika ukunikiliwa mawau na kila kingi kliniki tu kitha na mbonge permanent kana tuitha temporary ndi hospital wa Rafiki Herbal Clinic kuoka hospital wa Rafiki Herbal Clinic mana ni bandu kwitha history yako na miaka mivitu 10 miaka 5 miaka 10 nondo tuitia mabisi ni maitu tuitia hapo malelo ni tuitha twina ila tusita road shows kana tuiunga mako tukwete ndawa na moko kana kwitha tuima nombani setina kana login tutha twin dino maswali maitoku usnu usiomo wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic lakingi ni kwitha kana wa Rafiki Herbal Clinic kadi na silingi mana 5 uyona daktari manene batende vi na widhimu mana batende vi ku usnu usiongo tuna kutuma uisa kwa Rafiki Herbal Clinic ni kwitha mino bi Rafiki Herbal Clinic no mana ni chao kilaki kuthinasia na utona kuito ata na ndivisito pia na utoa sasa nusu wende na kuito ende na kuito nibuo kwithio yibo kavala akathia wiba winanzika kana nukia isito nundu isito ya Rafiki no isito enene aendukethwe nanzika isu ndakitali nukuonenga mwanya wa kuiba ndivisia ku kavala kana ila tusita installments na indi bio nasiono ni siani mbuko waku ithimi sio ndeni mana wamina kwata kadi usu silingi mana 5 wikwata ithimi sio ndemana batende bi na indi maite ama imani ni kundu tona kuthiuka sioka undu thwane ndawa ukasioka undu tona kuthia wina complain lakini twaiwe complain ukasioka undu kwenda maota onelo tekuiwe uyu muono kundu tona kuthiuka visit kanoka tambuka na indi wikwata witi musio witi wao ugo witi ute wako bavatithia na witi wino bosio alama ukwatite masi kana Rafiki akona mkono wa kupone tuita cha ndakitali tuita momeke wathokanyo tuita mathina makonekte tema etha no awiyende tema yebu kana ni wisawani yebu muno wa samakendo kana wa haliu ni wa bia kwivyuba ni itathi na tosu ni itaela tuita wa typhoid kana lama ndi wenda maso no wa typhoid mebiasis kana thina mitutu yebu kana ida sana worms tuita ne tuita mundu makonetie stomach ulcers kana ita usianda pia no mwethi tuna uwe yebu no ketha no resort tutalalu tuita watu tulalutwanda kana no wiwa wiaku ina thina oitona na ciana nini andoima mena maume puni tuitite nesa ni itathi na ambio sina infection kana thina wa UTI STI STD kana mwala makwata mitambo ni tuyo bune tuita mathina makonetie aka na aume mundu muka ena infection kana kumanika system cia kibithi kana wina thina wa ila tumita PID kana pelvic inflammatory kana ena problems ya discharging kana kumanike ko kana wibau no waite nondo kana wina wimbu aibunia wa mwana kana letu meta fibroid kana wina thina wa infertility wakwati mwana wanda wakwata wakele mathina sune thina kia thina wa Rafiki Herbal Clinic kila kingi tuita problems connected aume mundume imbitenga yake mundume hena ania
ena tezi dume itunda imwe ina thina kana akitha na low libido ukathane mundu me lakini msiene ena thina kana heshima ya ndoa imepungua. Hiyo ni shida nyingine iko na wanaume na pia tunashughulikia vizuri. Nini ita thina connect kwamba twenda kame kana kuna ningo pressure na uwa diabetes kana sukari ni ita joint na arthritis kana ulamu ita mutambuko kwiwa ni malenyo mabindi mayalia yandi ya mwe waku onthe kinyunyu kiwo ndukumana ndulisa ileso ndo yake theoni mwe waku onthe ni walasia in general kuya ndukimu mundu kuka clinic kuya daktari kila bandu bondani babaliti ndo mthembosu abo ya Rafika abo clinic nukwira kana etu chungu sana chao kila kitu makadha kina thina mwene kwa kuchutuma kana mwa kuonde oyalia kubaluka kutolwa kwa sefahamu skin infection kana muma kikonde ni ita kukoa pneumonia allergy kithui ni ita maya matone ku kanyonunga nai methama kumainea matoma mateku wandenesa generally mauma ingine tuitete onalo tunagutuitangasa wathokara Rafika na wako na simu nukutha tuikwelea njape yange. Asante na sio namba simu ni noti muonza ile noti kenda noti namba ni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile itano na mbele ngia simu ni noti muonza noti kenda noti nyanya namba sino isi uko na siviti laba withe wakio chaku ukipiga moja kuna mtu alikuwa ananiambia namba sisi andakitali ili kawe ile ayusa bisi emaanisha no andu aingi pia mendeo kutatidia no mantho witi twenda twambo mana ala movisi tukwasiela tukasikana twithiana movisi tuite ama emani pe ala movisi ubingwite permanent kana mabingwito kila muthenya mundu twana kwasiei umunthe niwa na na ndakitali nondu akoka Mombasa next week pe bandu twana kuthi ubisitu manene we Mlolongo bakwena 3D hotel we musini wa Mlolongo na mawidhi lolko ilobi kitengela river foka Mlolongo tupingwite kila mena na hospitali usiwi na machine sio onde ila idimana ikeka ukunikiliwa mawau twibaba kubi na 3D hotel kana flavor ya yellow waminobi kapima kwata witumosio branch elenge itonene i Mombasa na Mombasa tuitujibebe wa Kenya Party ni baba kubi na KCB mwembetali na tupingwa kila mena msino wa Masako tupingwa kila mena na Machakos town twibaba Masako na tupingwite kila mena ubisi wa Masako ukwatikanite ubingwitwe kila mothena bakubi na Rafi supermarket kana Cooperative Bank pa ya tala tubimbwa kalamena edhani wisiwe ndini wa mawidhi lukoma tala na Kangundo Matungulu kana Kangundo Road upate witimusio Rafika Booking tukuita tuitala tukwati na Flavors Restaurant na ingi tuthengiani na Toto na Eastmart na kili nchucha tala tuka madhenyani wa Tuesday edhani kwenda kumana kendo kutamwithia MNA oka Tuesday na tukethia ituku imwe ya mwiwa Mwanza mwaka meisha ay nitu abengia July ni mwi wa mbevo andegimende na ukoa naona amea ninja mutala mwi ola wita dinasi ya kidhui na mathina ngita strasia matu tuwingwe takilama na matu tuiba baspa kana kiwanzani tuthengene matuma supermarket tukwate ni na kinatwa Sako Booking mwingi tuwingwe takilama na mwingi tuibao savina tuiba kubina wa savina petrol station kana Fathers Hotel kusianisia na Universal Fashion Center Kitui tuimuli mongolovani ambe Kitui tubingwete kila na obisi wa Kitui ubingweto wina machine sionde na tubingwete kila mwenyo Thursday with wanda kitali manene kuithana kwenda kwa mana Dr. Mwithia ukathazi yeye ukite uketha nake afuite na ni baamuli mongolovani ambe obisi namba 54 msini wa wote tubingwa kila na wote ni Wilika Sokoni wambo kwa Malikiti katikati watazama Angroveti na Cecil Hotel wote tibo twatinda umundi tuko 27 twatinda wote ni tukuitia umundi andu makwata utete na ingi Walker Friday ukakomana kenda Kitali na ukenda na wakwata witimusio na kliniki cha wote kina meyo yombe ya ukunikili na witi kibwezi tuita kila mna baba kwina kwa Chula hospitali emali tuita kila mna basi bakana kiwanzani itina wanakana booking obisi namba 32 na kenda na Mombasani ni kuyikana ni Mombasa na tuibakubina tujibebe wa Kenya Party kana KCB na indi na ndambuka isu kana maobisi asuna alama bingu etwe ndakitali no utambuka kathiuka kundu kungi kulata na bikia na kweta na ndukari basa no tukwithia tu kunengelele ndambuka siake kana kune akutabie ni baba loku kaba kubina kukwetha we na mathina we na chali chamwe ainuku we yadwe ni mutwe na we waku no kunywa pain killer ukatuliza tafadhali twasia kana kaba ukaita kiini kana ki umo wao kweko itabao lo wetiadia uwo umweni mawowe na mo siale sia joint
siale cia malenyo kana ona mutwe na mathina ngi yaingi o asunda kitalo kuwe iweta tambuka mthini wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic alama kwatite uiti kwesila kliniki ki manene tenesa na makumyo kusi wa kwasekana daktari anakusikiza vizuri akunenge mawaidha ona wapo ayusi okakunenge mautao makwesiana na yani udhowa ulcers akunenge mpaka diet yati lukaye leguno kana ndukeke na stress kana onzia cia kwesiana na mawo ange nenda twambia na wowa mutambuko ni kwithia numa katwa mokuli ala no saniti ukulitwe muno mundu ayasi mimi nasikia migo yangu inafura tu unge ayasi na ikalante joint sie na wo unge ayasi sia yake si pesa asi ukauka mugongo kona maka asuna makatwa mokuli ala manenga nitwe ni musiesi wa Mutongo TV na hindi nenda utweletie wo mutambuko ni chao mundu amanata ena mutambuko na wo mutambuko ni wita mutambuko ni mithemba yana niki andu masi yaka na mutambuko ntuita woka bwa mutambuko no ulika katika joint na wambia joint moko thila ingi na muno ulika joint ni ila nini uyambisia tasia sia moko sia mau kana ukiuko kalika ku mauni kalika ku katika anko sia moko kona moko mako kitha ndukunza kwoko kana ndukunza sia kukunza ngumi kana amoko ndukilia nulikite katika shoulders kana welika mongo na uchambia kwamba tana uti wa mgongo na unakula joint pole mutambuko wimethemba mingi na then neita to tuita osteoarthritis una umanite na kintu kita tear and wear kula kutethia wear kwa kuingi kana ku strain ni kukosa yathi na uno na ukambia kwete effect ya maumisi ma joint yako na la joint yabiki yakumia muno ndo lama kwa heavyweight kana muyo mulitu kana uko strain 8 mana ethoka kana kivanga kana witisu kwa kana ukota injury ya accident nuko tathi na wa osteoarthritis kana joint ikatiana nekoma katika lock ila yayo kana ila son fluid itethesia lubrication ya joint kumove ndo bailite ikakauka ikaiwa ni chemical maliwela tuyamba tukwame na ndawa mbingi mena muno mwingi mena chemical na nisi odho ya muno kukausha that son fluid na kila kingi tuko na ila tumeta attack ya immune system na yo itawa rheumatoid arthritis kana juvenile usino mutambuko ungi tolo kana sena uric acid with imbingi thakameni na one ita mutambuko no kando tukwita stiff joint pain kana kuwa joint yako ntikusitwe kana maumako ni mo lock kana no kuwa wina muscle pull ndo akomete kuwa aikaya awete mbu kukakene kwa kwatwa ni muscle pull kila kingi ni kwanda kona mundu ayanda mwingali kwemwe kana aimba ila tumita inflammation kwimba mau ukona mundu su chochoni asonzumala ndo kala ingate kwatile bando kana mundu su ili ni munena lakini ukila tuthi choni ndathi choni ndetwa kukoma mathina tasuku wawe ye mutambo kwa mithemba yonde nithi nikiana kuita na kuposia mundu abikia kuboa nikitha kana ni history and mokite mundu akuitwe akaitwa na ngali akakuwa na moko lakini akaisa kuka we mwene ekiniti akomisio stage akoka etambukiti wendo mana mbeange uka Rafika Herbal Clinic kuthana mana untu nakwata witimosio wa matambuko. Asante. Kwa thewe vau na mathina ma mutambuko na no senga usungio wa mathina suma koneti mutambuko kwa taba aidi kwa the clinic cha Rafiki ala mesili tabo masi daktari kwanza muno wesikania kondo akuvose mutambuko we pe mundu ngwenda kosa mokuli make amwe katwa mokuli ala mende na kutumwa na mama mokuli matume kuisila kwa ili tukaenda imwe 5 kuna mtu alilalamika akasema wao tujibu maswali tunajibu kainge normal kema inge yetu kona tukusungia lakini kusunga manaka na try inbox musungia na yende kainge wana wakulie kuli no no tata na isungia specifically either ya maanisha kana mwakuli ando inge yetu abu na nyama okuli ona daktari anene wo uswimwe nenda tuneni mathina ma infections daktari mituke nundu wa masa infection kwa tala ni ya mitamboni kana same sia kusia kimbithi kimundu mukaka na kimundume ingine makwata infection na ichambia ndiko newa kana huwa burning sensation lawa dikuma no temane momo kana no kona payuma tutuwa tumabila ila mina kuma kana wa mina kuma kana waichoni kana wekalanga weyo siambo ya kuno kona na kindu kibwana tayeli substance ni kumanta kana ni pena problem wina yombi ni wasemi ya siri ni twenda kunikela tukathima hii tukamana ini infection eva ni kana infection si medeba mingi kuilatu sita UTI belatu sita STI fungal infection candidiasis na ingesi kibakanyo pe uka wa infection na wekalama na witu kita PID kana pelvic inflammatory wo chronic ulika usieni ukatha mudosu omwane ke kiyo kibwanda kama ditu nenge ewa wake na bayali mono kila kingi infection eta ila wa mina kuma kana pika cho nokuwa winewa ku yake ndini kana nokuwa sweet pain kutha no wina wo lakini wa tawina moyo
ukitha no kwa kaumeo kendini usini thai manchakana isini infection kila kingi ni kwitha kana ni twailo mana yo infection humanity na chau kana ila origin yayo ni twailo mana kana ngoile tukwikia nito ngotwete infection taulo ila utumia no le kutumia undu bailite kana ila no bani setina kana lodging no le mana kana no le ku observe all the matters ila wale kusisia ukatha kana unatumia taulo isu undu batailite kana ngwa ila wale utumia kuibangula nayo kila kingine tissue paper ila utumia no wale kusisia we tumitumia ata cho chaku kibangula muno kwa kakana ethani mama kubangula kana kakelitu sisi amukakabalongela cho ukaitete ziani ambe yosi no kwata infection isu kwa sia fungal infection no bangula cho from front to back na kila kingine kusisia kiukila utumia kuna watu wanaenda wanatumia maji katika choo na hiyo njia pia inaleta shida ama ile choo naenda choo kila uthi na choo kikitha kina mathina tuyaseka na mathina su makonetie bleeding kana kumanyenda kame ituita kana infection ambayo the pele tumita cyst infection kana thina wa fungal infection. Asante. Noti mwanza ile mwenoti kenda noti namba sini 0722 kana noti mwanza nyanya inya ile 55 namba sini 0788442255 kana noti mwanza mwenoti kenda noti nyanya 0710990088 na namba sio onde tatithia wako ne wethe yibisi kone swingi ya WhatsApp ni sio ya noti monze noti kenda noti nyanya na sio ndesi obo with wakio chaku daktari be mundu ethana kudia kana no ita amathina ma ulcers mundu kungwiwa mundu ngina ke kulitika no ita akabo na ongeka kudia kana wina ndawa ya kumina chungwia uko kubitu ni ulcers acidity kana wina thina wa H pylori kana wina ulcers kana wina ita usianda muno andu ingi mabana mena thinono ila mambia kwa maliu makiwa mema thwa tuchambe kungua muno wina waya sukuma waya manana waya mboso kana kintu kyonekela kina acid kana matunda no wa acetic acid makwatwa thina usu tuyaseka na ntukuja thina usu wa kavo wa ulcers wita usianda na complications yonde kumundu usu amina kuka no ele weta eva tumwelesi nearest clinic to the north mana clinic bakala tunakuka akwato uwiti aya tunaengelea ndambuka ya kumetu kunondo asuna mwaka twa mokulia la medema na kulia ma nearest clinic mundu kwendo manai the clinic kiva kila kiva kubinake. Thank you. Omunde na sene Friday matukumi ngolea monza twatinda wote na tuita hospital ni wito welika soko nombo kama likiti katika tuwatazama Angrovet na Cecil Hotel na mudhinyani wa one ni mudhinyani wa matukumi ngolea na nana na tukaita kliniki ni kitu cha Rafiki Abo kliniki na tukethia tukiitia musini wa kambo itina wakanzi supermarket woka kambo ni baiti na wakanzi supermarket mundu wa mutitu mundu wa area siya ya machinery ndongo ni ndungu na area isu ukatuka mane uni bon Dr. Mwithio ketha na ukatu wichimusio uni Saturday ingi tuita mulolongo bakuwi na 3D hotel pa 3D hotel wa minobi kabuna kwa wichimusio na Saturday ingi tuita mutomo kwa Francis Yanda itina wa Frajan supermarket mwingi tuita mwingi Father's Hotel Saturdays na Mbaito Wimbitini tuithabu wa Evelyn Frango ni Saturdays na kliniki cha Manti tukethia matuku 3 tukaita musini wa Kabati baka pakui kwa Kanondu Kabati tuketha tukiitia Kabati na bakwa Kanondu na ni itina wa ATM ya Equity kana Fides Shop Mandi ingi tuitha Kibwezi iba kupina kwa Chula hospitali Mandi ingi tuitha bakwa Skygo na ni Makendo bakwa Skygo bakupina na paapeta wa Toto Petrol Station kana Police Post itina wa Musikiti na Mandi ingi tuitha ikutha ya View na Tuesday tuketha ituku imwe ni ya mwi wa muonza tuketha tukiambisia new month tukambisia bandu beta watala ethano mbethukise na witala ituku imwe ngetha ngeitia tala na tuketha tukiitia bu beta wa Flavors tuko na Flavors restaurant katika watoto na Eastmart supermarket kumundu wa muluni mundu wa tala kangundo mala na area sia kuya kundu kwita wa Roy uko kwa twiti musio na nibaoba kubina Flavors restaurant tusiani na Orex petrol station na mudhinyani wa Wednesday tuketha matuku eli ngaitia ngetia matuku eli tukethea matu na klingi cha matu kibaba kubi na kinatwa Sako Booking ubisini wa booking ya kinatwa na ni baba kubi na Matman supermarket na matuku atatu tuketha Thursday na ngaitia Kitui Muli Mongolovani ambe Kitui Muli Mongolovani ambe ubisi namba 5 na inya mulimo iba kubi na Equity KCB Cooperative kana NCBA na nasi ya Kitui mulimo na mthenya wa Friday tuketha matuku ana ngethia Machakos Town adhani sio masaa kuna mawithi ululuko mthenya wa Friday yeyukite
ngethe Machakos Town matuku ana ukanguite enye mwene ngetha masaku na ni baba kubina Rafi Supermarket na tukwatene na cooperative kana pa welekele soko no mboka wa masaku na muthenya wa Saturday matuku atano tukethia mulolongo pakubi na hoteli wa 3D's Hotel na mina biga kuna kwa tawiti museo na witi wa kuikika na uwa matuku monza tukethia Kibwezi baba kubi na kwa Chula hospitali matuku nyanya tukethia Mombasa na Mombasa na kwa ni tujibeba wa Kenya Party pakubi na KCB Mwembe Tayali na matuku kenda tukithia Matiliku kwa Kimuti Champion Inn matanisio Makilili na Changwa C na tuyuka mulolongo kana tuyuka baye mali Baspark na tuisio kithia ingi wote. Asante pe mundu ethena kulia ndakitali nuo sande bisi akabola Ini to sande bisi nusu kwa na dozi ya kundu ilie ni depende ya dozi ya kwenda ili atapena mundu sa dozi ya imwe kwa mwei ungakosa kele kwa mwei ungakonda kuka kila chumwa hudo sisi on that with anasio. Aya ongiaka kulia kana ni withia na kithimi cha pressure na sukali. Ni tuita no pressure ina wasukali Kithimi ni habona ni free. Na indi yuna honi bono ukitakane uita au pressure na sukali. Ni tuita pressure na sukali. Uwe ni mundu na mwanenya kana mundu na kazini. Tuyasia kana wakwatone pressure tumakwatone sukali. Tuyasia pressure yakundi itoma kwamba takambia kukundia ngoo wa mutomo no kana kuwa winyo kibukile binda kana bono ukita mundu amanata kana na pressure na sukali kana ni ena sukali pressure woni mwingi kana kukauka kana lao lisa kundu ni tunakuwa high pressure na ingi na uyo woni nundu wa thina wa sukali kusukali wonu ni thana symptoms oithengianite na ingi kwiwa ni mutwe ukiwa akamuteka kwa mbali na yengelenge ni kumikuthela bina mundu ende na kuya na ende na umosa na kila kingi mundu wa sukali na kenu kwatwa ni tutalu tuyemobwa kana ukitha no kumanga mituki kuwa nzai bina kuthila ingi kana kwitha week kana thani mundume ukitha pina wako akimundume ndio hivyo nituone chandu gima ina pressure na sukali mundume akitha onake wa amba tingali kimakio ndiambata kitumi lakini chao. Thank you. Tumabone ndatu ambolika dhina makoneti kithui. Kuna mtu anasema daktari umeshinda vipi? Salama. Na kohoa na sitoi kikozi. Pe mundu ngina ikiwa kuolete kana ne kawaida kwa mundu kuikala na kithui binda ya sakite kubwa chomwene. Dhino suwa kithui mtulakuda we kintu kita dry cough kana kithui kila kikafu kitekuma miaka na kitekuma chochote ni kumantakana kithui ni cha mudamba wiba pe kithui kila cha pneumonia chotoro mwanisiambo pe kithui cha asthmatic kila kuza zende sui pe allergy ukitha walika kono kwikito walika bandu be dampness kana bandu be udithu kana ila kuimbua na yutu imwiwa monza wa nana tweta kwitha kwitha vithu kana wa kuane mota kana wanyoki ukithithu soda muthini wa mbia irritation katika throat mathina sumo then tuita chest pain ukitha wina kithui kikwalia kinunga ndakame kana nukua kiitona takina chambo ukarafika bupengi nini itama ndo asumo mbe treatment natural herbs mitila tusobetie tukasovya noki wanzuki tukasovya eucalyptus tukatobya kitungu saumu na mitengi kwanyo tukakuita kithoi kafikia na upo mathina ma allergy be mundu kwasia mimi nimekuwa sili nyama kwa muda mrefu ndasaidika vipi na kwa ungio tuna kwithia maybe ala mena mathina ma kikonde allergy si kibathuka nyuo makundu mwini na siea pe allergy situkona ya ndakame niyo ukanasiana thina ucio kwitha wayana ma no kunduka kana no newa ni allergy to makutha in the kameni pe mtoko kutha na allergy ya akwatone chuma kana neki no newa ni ngozi yake kutwesa kana be mundu taisa na mape mutanyusa iya pe mutaisa matumbi isno muthebonge wa allergy kwi mundu wa allergy no alika bandu be neki kana be kinu kikitoka na sioki kana mundu anyusa kala bakwina ke kana manukato no ambia kwathimwa na yesu ni allergy respiratory mithemba ya allergy on twenda kwamba kuthima ndakame yaku tukama nai thina waku ula witha kamene ni wiba no waite chao pe ulikande ni webu yaku no kaite thina wa allergy okumalo kala ngosi ni yaku untu kwenda manai uno wili ata natoma kuito ata na udhocha rafika bo kliniki nye ni mutalam wina miaka mingi thina wa witi na ndugi ala niitete emapoete mathina ta. Asante. Mtu kama ametafuta mtoto kwa muda mrefu kwenye ndoa yake na hajampata utamsaidia vipi? Infertility. Thina wa infertility no mathete mwana kilingo kiasa withira mutwana ndo tumia protective measures kana ndo tumia andawasi ya uzazi wa mpango ni tunakuta thina wa ulikite usiini kwa mundu mwaka na mundu ume tuyamba kwa sia mundu mwaka no ina thina mundu pia no ina thina tuyasiata mwendo musiaisi ya mtongo TV aume engibethe machasa kana we mama niwo utumite twakwata mwana thina mutwano
ni kuya aye tukamolote nikitha kana aume engi methitwe mathina ni ma mitwano beusio itena bina kana mena withinwo na maketha matakwata mwana maketha mundusu ndesi atona kwikata ukarafika bokling twambe umuthima mundu mukano wa wibwa wa mwana kana fibroid kama ite thina angirima kwata blockage ya tube kana mwiki wa kabinga unguno kwata kiko kana ila tu uloli ka thino siai cervix ukapinga dokete kiko kana ukaita wau cancer kana mithembengi katuma mundu atakwata kana matumbe ma mundu mukoketha mena mathina nitwenda usia matumbe maili hata matumbe ma mundu mena maili hata mundume ni uthana thina wa utosha tomakitha uona thina wa ila tumita premature ejaculation kana unawai mapema etha unawai mapema manabupo thina still kila kingi tonakitha wina mathina makwitha imbe usiku maundu bailite tokitha ila food itable kana inamba itable kana ila swimming ya mbeu ito swim undu bailite kabikia kui katika zone ya fertilization kuni ni asekana kwa aume na aka alame thito mathina makonete usiei kana kumanda mwana kilimo kiasa nini thini kite mathinano na andu matethekana nikwe kana wendo mananesa ukarafika bo kliniki tukuita thina usu ubike na kubwa. Asante. Enda tumine na ndambuka situpe mundu kwa sentine iwe ndambuka senda kitale ungeo na kuole masako mwitha banda kitale Mombasa huo nakuja tala wetha ba matu kliniki chenu kiba na asuna wamakatu wa mokudio alama kuolitwe makona niti na ndambuka siya kunda kitale. Asante. Tuyasa kanada mboka itu ileta umunde tu asine Friday. Atukumengolea monsana tina wote na ubisi tu wote bingo klabna wilika soko nombo kwa malikiti katika watazama Angrovet na Stacy Hotel. Ingi Friday tu da kaseke uko siani sana kanisa wa Salvation Army na kwa bonza ni lelwa kiyu itna baraka shop. Na musino wa masako tu ya Fridays na ku ya Friday ya ukitengeza masako matuku ana uka masako tukoma ni Friday na ngeze masako isi ntu bakubina Rafi supermarket. Une ni Saturday matuku miongweli na ngeze kambo itina wa kanzi supermarket wachumwa twenda uthaithini na kumbwa yangai atunenge utwika no manyu kwendea gambe matuko miongo itatu tukethia musini wa kabati na ngai taba kwa kanondu tukwate na etima Equity na tukiita makindu pa kwa Skygo kana kwangi na kliniki kitu kikwate na police post iba kubi na toto lelo wakuthi wote tukathi kwa Mombasa Road na setu baba kubi na police post nasia ni makindu manti kitu ya kibwezi pakwena kwa chula hospitali na naku ya kabati ngedhe kwa kanondu wakele ketha ituku imwe ni ya mwiwa mwonza na ngedhe ngiitia pape tawa Tala na kliniki cha Tala tukwate na Flavors Restaurant kana katikati watoto na Eastman tusianisi na Orex Petrol Station wakele ngitu ya Kathonzweni hotelini Wangomeni na ni itina wa hoteli Wangomeni ntuka namba 3 na kuweka na Kathonzweni ni Tuesdays na Mombasa ingi ya Tuesday na ni batu jibebo wa Kenya Party na ingi ni ba kwa Shibrod kana kalelo kake tawa Salgo Street na wakatatu tukethia matuku eli gethia matu na kilingi cha matu ni cha kila mthena na kibaba kuvi na Matu supermarket kana ingi tuiba kwa kinato sako Wednesday ngi kabisuni kwa chapa chapu na tukethia mwingi Father's Hotel pa Osabina Petrol Station na Matiliku kwa Kimuti Matiliku kwa Kimuti Champion Inn Thursday matuku atatu ngetha ngiitia Kitui ni mwene ngetha Kitui Town na Kitui ni mulimo ngolovani ambe uka wa mulimo uvisi namba 5 na inya na ingi wakana tu ya Emali Baspa kiwanzani itina wanaikana uvisi wito ni namba 2 na kenda na mthenya ni wakana ingi tu ya Sikuru na ni Amazing Grace pa kwa matuku garage mthenya ni wakatano tukethia matuku ana na ngethia masaku na ninyi ngetha ngiita musini wa masaku wethanu kwenda kuma na kwa Dr. Muthia ukamatuku ana ngethia masaku na ngetha ngiitia baba kubi na Rafi supermarket kana Cooperative Bank na ingi Friday to whatever na kwatwa tinda umundi na wa bala bank ni kasekeu gutukuya clinic isuyo ndo watembea nukutha wikoma na talamu na witu musio Saturday twakuya uni ingi uka patwa ya mulolongo unitwa kwa ukamololongo ukoma na kenda Kitale baba kubina 3D Hotel baba kubina 3D Hotel tukuite. Thank you. Kuna simu kusila kwa noti mwonza ile noti kenda noti nambesu ni 0722 kana noti mwonza nyanya inya ile 5 nambesu ni 0788442255 kana noti mwonza noti kenda noti nyanya nambesu ni 10990088 na masama ito ni madhela tuika kwa sababu wa clinic cha Rafika Bo Clinic tuika kuita na kengai aivosia makuli numa ingi endo nundu wa masatu hivi kiana kumasungia onde indi kwa oyu ni